почитувани, добре дојдовте во уште една епизода, во уште едно ново издание на мојот пат до успехот. Ве поздравувам од Загреб, срцето на Хрватска. Ви ја носиме приказната на Јадранка Косор. Моje почитување. Dobar dan još. Dobro, hvala Дали lijepa. сте добро? Dobro, odlično. Hvala Evo, lijepa. došao sam Vi? sa premijerkom da mi potpišete neverovatna autobiografija. Hvala Ima i lijepa. druga, tako? Ima još kraljica? jedna? Da. Kako je, gospođa Kosor? Dobro, hvala lijepa. Kako ste vi? Pa dobro, evo. Da. Puno radimo i непроценливо е вашето искуство, па можеме да го искористиме буквално на секое поле, од живот преку политика. Hvala lijepa. Сега сте во пензија? Jesam Aha. već dugo, da, od 2015. godine. Znači, ja sam imala oca, ali ga nisam poznavala i nitko ga nije poznavao. Dakle, ja sam dijete rođeno u braku. Ali su se moji razveli i otac i majka i moj otac je onda obećao da mene više nikad neće vidjeti i evo to obećanje je održao do svoje smrti. Дори вие му праќавте и писмо, па на крај добивте еден цел ковер Да. со сите писма неотворени. Da, evo to je ta dionica, recimo tako, taj jedan prijelomni događaj u mom djetinjstvu. Dakle, čim sam naučila pisati, ja sam pisala pisma svom ocu bez znanja bake. Baka nije znala, ja sam uspjela saznati preko nekih prijatelja, što pokazuje da sam bila vrlo samostalno dijete. Njegovu adresu, on je živio tu u jednom gradu, Čakovec se zove, to je nedaleko Zagreba. Ja sam mu pisala pisma, u pismima sam pisala sve o sebi i onda jednog dana, čekala sam odgovor i jednog dana, bilo je ljeto, ljetni praznici, samo moj poštar, lokalni, ja sam živjela u mjestu koje se zove Lipik, je znao da ja očekujem pisma od svoga oca i onda jednog dana veselo dotrčao sa jednom velikom žutom kovertom, mahao je u to. Kad sam to otvorila u nekoj tišini u sobi da baka ne vidi, da nitko ne vidi, i onda su ispala sva ta pisma moja neodgovorena. Dakle, otac mi je vratio sva pisma, nijedno nije otvorio. Tako da sam se ja od početka mog premijerskog mandata morala boriti prvo sa predrasudama. Dakle, ona je žena, plačljiva, takva kakva je, ništa ta neće napraviti. I sad se vraćamo na moje djetinjstvo. Ja mislim da ta moja borba od djetinjstva da se dokažem da mogu. Dakle, ja sam bila, iako bez oca, ja sam bila najbolja učenica i u osnovnoj školi i u gimnaziji, najbolja u generaciji. Znači, bila sam sve sam mogla, sve sam radila, najbolja u svim predmetima. To je rezultat te borbe i ja sam onda, kad sam shvatila vrlo brzo da je to povjerenje koje sam dobila zapravo lažno, da mnogi oko mene koji mi plješću i koji me tapšu zapravo ne vjeruju da je išta mogu napraviti. Ja sam onda rekla sama sebi, dogovorila se sama sobom, ok, sad ćete vidjeti. Romansa na Kosor so Pahor. To što su pisali mediji, nastojali te naše susrete, dok smo mi došli do tog rješenja, do tog arbitražnog sporazuma, mi smo se dosta puta sastajali i mi smo bili vrlo oštri pregovarači kad bi se vrata zatvorila. Međutim, pred kamerama mi smo se smiješili, mi smo se rukovali, on bi znao mene zagrliti. On je malo inzistirao na tome da to bude, znate, onako jako prisno. Mediji su od toga nastojali praviti love story i mene to jako smetalo i meni je to štetilo, zato što sam žena, ja? Ne, mi smo... Apsolutno. A njemu nije štetilo. Neću reći da mu je koristila, nije mu štetilo. Ja? Dakle. I naši susjedi Slovenci, evo, ugovor će potpisati predsjednik tehničke vlade Pahor. Uskoro se očekuje formiranje nove vlade. Prvo čestitka kolegici Jadranki Kosor. Današnjim potpisom ugovora o pristupanju počinju i postupci vezani uz provedbu arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora koji je, rekli smo već, duže od godine dana bio razlogom za blokadu hrvatskih pristupnih pregovora. Da ste premijerka na država koja ima spor со Бугарија. Како би се решило тоа?
Da, ne znam, mislim to je, svaki spor između dvije države je sasvim specifičan, ja? Ali ja bih, ne mogu i ne bih da se krivo shvati, znate, da dajem neke savjete i da dajem neke recepte, jer to je nemoguće. Ali mislim da onaj kome je u interesu, a više, neusporedivo više je u interesu Sjevernoj Makedoniji, zato što je Bugarska članica Europske unije, onda oni kojima je to jako u interesu moraju neprekidno raditi na tome. Dakle, ne se umoriti, ne posustajati, tražiti prijatelje, tražiti partnere, tražiti one u Europskoj uniji, a i šire, koji će tu ideju poduprijeti. Poslije koja cijena? Pa ja mislim da ste vi već kao država platili cijenu. Znači, narod, ja to uvijek ističem, narod, država koji smogne snage za promjenom čak i imena. Jel? To je ogromna stvar, tako da mislim da jednostavno treba tražiti i partnere u tome. Možda nisam dovoljno pratila i možda nedovoljno znam, ali mislim da možda u tom, kako se kaže, grmu leži zec. Tražiti, neprekidno, gurati, inzistirati, biti dosadan u tom Briselu. Jer Brisel, i nikad je Hrvatska ulazila, to tvrdim odgovorno, nitko nije bio osobito zainteresiran u Briselu. Pa mislim, tu sam pisala, gospodin Barroso, tada predsjednik Europskog vijeća, mislim, primio me hladno na prvom susretu, rekao mi da nećemo mi ući u Europsku uniju. Još u 4. mjesecu 2011. je on došao u Zagreb pa je mi rekao da Hrvatska neće završiti pregovore i da idemo na sporedni kolosijek, da ćemo čekati Srbiju. Na što sam mu ja rekla da to ne dolazi u obzir. Znači, to je bio u 4. mjesecu 2011. A krajem 6. mjeseca 2011. su me pozvali na svečanost završetka pregovora za ulazak u Europsku uniju. Ja? I tu ima jedan faksimil posvete koji su mi napisali Barroso, Van Rompuy, tada predsjednik Europskog vijeća. Barroso je bio predsjednik Europske komisije i Viktor Orban, jer je Mađarska predsjedavala, gdje su napisali da je zahvaljujući meni Hrvatska završila pregovore. Dakle, upornost. Dakle, samo 2 mjeseca su prošla od trenutka kad mi je Barroso rekao kao predsjednik Europske komisije nećete završiti pregovore, do trenutka kad smo završili pregovore. Излегува дека спорот на Македонија со Грција во однос на оној со Бугарија, тој со Бугарија излезе како поголем спор. Teško mi je reći, kažem, nedovoljno sam pratila i nedovoljno možda pratim, pa ne bih htjela pogrešiti. Međutim, mislim da vaši političari, to je općenito neko pravilo, dakle iz mog iskustva, jednostavno moraju biti uporniji, možda čak i aktivniji. Znate, tražiti. Ja se ne sjećam, a možda griješim, ja se ne sjećam, na primjer, da su se osobito sada tražile u posljednjim godinama neke potpore, na primjer iz Hrvatske kao članice Europske unije, koja je zadnja ušla, koja je imala najteže pregovore, koja može razumjeti vaš put, možda više nego Slovenija, na primjer. Dakle, kad sam bila posljednji put u Skopju, sad ne mogu točno reći kad je to bilo, ali mislim to je bilo prije korone. To je когато беше папата. Tako je. Kad je bio papa u Skopju. Tako je. To je bila 2019. ili? Sad ne sjećam se godina, ali... Kad je bio Sveti Otac, pa sam bila i na misi tamo. Uglavnom, i znam da su me ljudi dočekivali na ulicama, trčali, slikali se sa mnom, pozdravljali me i tako. Dakle, ja sam rekla u tim nekim razgovorima i za medije u Skopju, ja sam rekla, mislim, ako me ikad bude netko pozvao za pomoć, razgovor ne o nekom savjetu, nego o tim detaljima koje sam ja prošla, to može pomoći. To može pomoći. I da se traži od Hrvatske, službene Hrvatske danas, da bude neka vrsta zagovarateljice
u Briselu, da se neprekidno održavaju neki sastanci, formalni, neformalni, znate. Nekako mi se čini jer iz Brisela nitko nije ni danas, odnosno u Briselu, kada kažem Brisel, mislim na Europsku uniju, nitko nije oduševljen proširenjem i to moramo biti iskreni. Apsolutno. Niti mislim da gospođa von der Leyen previše misli i razmišlja o proširenju, da često puta su te njene izjave o Zapadnom Balkanu čisto formalne. Da, pa to i se gleda. To се и види колку ние бевме жртва на таа геополитика. Од една страна имате руско влијание, од друга страна имате ситуација каде што Европска унија вам ви ветува дека доколку го решите спорот со Грција или спорот со името, вие ќе влезете во НАТО и ќе почнете преговори со Европската унија. Да. Во последен момент Макрон ја менува стратегијата, односно одина се измислува некаква методологија која што треба да биде да видиме што и како, и тој судир на големите сили на Франција и на Германија се прекршува на Македонија или пак нешто друго е во прашање? Ja mislim da je najvažnije ovo što sam upravo rekla. Nitko nije osobito zainteresiran, jer pogotovo danas Evropska unija ima dosta briga oko toga upravo što će biti sutra. Evo, i u ovom trenutku u kojem razgovaramo, dakle, nakon pobjede Trumpa u Americi, nakon činjenice da Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine, da Rusija nastavlja agresiju u Ukrajini. Dakle, to su neke stvari koje jasno govore, odnosno događaji, odnosno okruženje koje jasno govori da je Evropska unija zaokupljena drugim stvarima, a ne proširenjem. Da li je dovedena во опасност опстанокот на Европската унија со доаѓањето на Трамп на власт? Ne, ja mislim da Evropska unija jednostavno, međutim, nije do sada, odnosno vodstvo Evropske unije, nije do sada ozbiljno razmatralo moguće posljedice za Evropsku uniju dolaskom Trumpa. Sve je govorilo već davno prije, pa možda je već i prije godinu dana, da je moguć taj scenarij, i mene jako brine pitanje zašto se Evropska unija, odnosno Evropska komisija prije svega, nije počela pripremati za taj dan. Da, znalo se, pogotovo nakon što je pobjedio, da će se njegova politika vjerojatno zaokretati i što se tiče članstva u NATO savezu, i što se tiče općenito NATO-a, i što se tiče njegovog odnosa prema Evropskoj uniji kao nekoj vrsti zajednice, i da će on nastojati ostaviti nekog traga u povijesti kao neka vrsta miritelja, pomiritelja, mirotvorca. To sada, evo, proizlazi iz ovih najava da će se sastati i sa Putinom i sa Zelenskim i da će zaustaviti rat i tako. Dakle, u svemu tome mislim da je Evropska unija dosta luta i da su dosta, na moje iznenađenje, iznenađeni. Da. I ovim najavama carina i svima ostalim što se događa. Ja imam jednu tezu o politici, otkad sam u politici. Samo jaki ljudi, jake ličnosti, jake osobnosti mogu mijenjati stvari i mogu voditi naprijed. Imаме ли денес криза на лидерство? Da. Da. I u Evropskoj uniji, ali posvuda. Posvuda. I u zemljama Zapadnog Balkana, međutim, mislim i u Hrvatskoj. Da. Ali da. Тие преговори кои што вие ги водевте со Пахор, нормално цената ја плативте на Slovenija, sa Да, Slovenijom. со Словенијом, да, пардон. Ја плативте цената со губење на избори. Меѓутоа, ве направи по-силна, како да кажам, дали сте завршили она зацртана цел? Ево, Санадер je mislio tako, svi oko mene su mislili da sam ja plašljiva, da sam žena. Vi ste završili работа. Uneli ste Hrvatsku u Evropsku uniju. Izgubili ste izbori nakon toga. Ne znam da li zbog
преговор или договор со Не, због Словенијом или корупција. због корупција, Да. Иво Санадер, затоа што сте били сте HDZ. Da. HDZ je izgubio izbore, a 2011. Izgubio izbore zbog zbog činjenice da je na vidjelo, na površinu isplivala silna korupcija u najvišim dijelovima vlasti. Dakle, pred same izbore je Državno odvjetništvo, dakle tužiteljstvo, objavilo da se vodi istraga i protiv Sanadera i protiv nekih drugih visokih dužnosnika HDZ-a. I zato je HDZ izgubio izbore, a ja sam mislila da je, koja sam se zalagala za punu samostalnost Državnog odvjetništva, znači Državnog tužiteljstva, ja, da radi svoj posao kako misle da je najbolje i neki ljudi su smatrali, pa i u mom okruženju, da sam im preširoko otvorila vrata. Ja sam uvijek govorila ono što je najbolje za Hrvatsku, a to je borba protiv korupcije, najbolje i za stranku, za HDZ. I samo najjači, to sam uvijek govorila i mislila sam i tako mislim i danas, samo najjači mogu čistiti svoju kuću i svoje dvorište, a onda čistiti pred drugima, jel? Međutim, to su mi mnogi zamjerili i HDZ tada nije mogao dobiti te izbore, međutim, jer kod ljudi nije prevagnula nagrada za ulazak u Europsku uniju, nego je prevagnula osuda zbog tih silnih koruptivnih stvari koje su isplivale na površinu, ali mi smo, naravno, pregovarajući za ulazak u Europsku uniju, morali Europskoj komisiji, Europskoj uniji dokazivati svaki dan da se borimo protiv korupcije. To je taj famozno poglavlje 23. Znači, mi smo imali teret rata, morali smo dokazivati da surađujemo sa Hagom, a sudilo se Gotovini u to vrijeme, našem generalu. On je u 2010. osuđen prvostupanjski kao za ratni zločin. Znači, sve najgore što se moglo dogoditi meni u tom mandatu se događalo. Dakle, glavni tužitelj nije dao da se zatvori to poglavlje 23 dok ne dokažemo da ne skrivamo takozvane topničke dnevnike. To su bili dokumenti koji su trebali poslužiti Haškom tužiteljstvu u dokazivanju krivnje našem generalu Gotovini. Jel? A ja sam pokrenula apsolutno cjelokupnu istragu za tim dokumentima i tih dokumenata nije bilo. Mi to nismo mogli naći. Međutim, glavni tužitelj to meni osobno, jer ja sam osobno s njim razgovarala neprekidno, nije vjerovao. Dok jednog dana, i o tome sam pisala, dok jednog dana nisam, ne znam više je li to u ovoj knjizi ili u ovoj sljedećoj knjizi, znači on dolazi na sastanak i ne želi dati zeleno svjetlo da se zatvori poglavlje 23. Mislim da je tu. 23. Mislim da je tu. I ja njemu kažem na tom sastanku, gospodine Bramerc, dobro me pogledajte. A on gleda preko puta mu, znači tu je moja delegacija tamo i njega i on gleda, zbunio se, kao zašto? I ja kažem njemu, je li ja vama izgledam glupo? To je potpuno ne diplomatski govor. I on se zbuni, kaže, oprostite predsjednice, pa zašto me to pitate, kako je to? Ja velim, je li vama izgledam glupo? I zar vi mislite da bih ja zbog jednog dokumenta žrtvovala sudbinu svoje zemlje, svoje države i svoga naroda? Toga nema. I onda je se jako uozbiljio i rekao, ne mislim da ste vi glupi. I to je bilo presudno. Poslije imao neki ručak sa ambasadorima država članica Europske unije, od kojih su mi neki to ispričali, došao i rekao je, mislim, nevjerojatna je ta energija njena. Da. Znači, nekogаш mora da vidite malko i drzok, da go spuštite nisam ja bila drska, ja nisam drska po odgoju, po lokaciji, nego sam više neposredna. Nediplomatski. Neposredno. Znači, ja sam davno shvatila da u politici, i to recimo zamjeram mnogim aktualnim političarima ovoga doba, u Hrvatskoj naravno osobito, jer me Hrvatska zanima,
Da, i meni je čudno da nema kohabitacije obično. Da, zato što ide... mnogi političari koji su na vlasti, osobito kad su dugo, misle da su kraljevi, carevi, imperatori, da imaju krune na glavi, a nemaju krune na glavi. Ja sam uvijek govorila, nemojte svojim kolegama i svojim suradnicima, nikome neće pasti kruna s glave ako napravimo neki korak koji je sasvim običan i ljudski, jer nemamo krune na glavi. Dakle, ja sam se... I ljudi su bili oni premijeri, glavni tužitelji, a predsjednici država su na kraju dana samo ljudi. Ja? Tako je. I ja sam, evo, taj svoj, recimo tako, neki neposredni stil unijela u tu politiku i znala sam znala sam da je to dobar put. Znate, mene je i gospođa Merkel pitala jer mi smo, znači, taj general Gotovina, ne znam koliko se u Makedoniji zna za njega. Zna se da se pišelo sa Ante Gotovina. On je simbol Domovinskog rata. Pisalo se u Makedonija. Simbol Domovinskog rata i kad je prvostupanjski osuđen, ja sam, iako je bio prvostupanjski osuđen, ja sam ga javno pozdravila na proslavi. On je bio zapovjednik u toj vojnoj operaciji Oluja, osloboditeljskoj. I ja sam ga na tom velikom skupu u Kninu kao predsjednica vlade pozdravila. I onda brzo nakon toga je došla u Hrvatsku gospođa Merkel, pa me u tom razgovoru tet a tet pitala kao zašto. Jer mi još nismo završili pregovore, jel? Mi nismo potpisali pristupni ugovor. I ja sam rekla, gledaj, kako god bilo, on će ostati u povijesti, u memoriji hrvatskog naroda, zabilježen kao heroj. I to ja moram poštovati kao predsjednica vlade. I napokon, evo, 2012. general je pravomoćnom presudom oslobođen i žao mi je bilo što tada nisam bila premijerka. Republike Hrvatske. Što može da očekuje svetот? Доаѓаат тешки времења. Кратко, како ја коментирате Трамповата администрација? Доналд Трамп, доаѓањето на Доналд Трамп, Илон Маск, некако сето тоа изгледа малку чудно. Како видите вие, не дрско, не дипломатски, непосредно. А тоа е друго. Да, непосредно. Дури како на шега, ќе одиме на Марс, па Илон Маск, па Пентагон, фокусирани на себе. Што може да очекува светот? Ja mislim da će to relativno brzo puknuti, ta ljubav. Tako da, onda ćemo vidjeti šta moramo očekivati. Između Trumpa i Musk? Između Trumpa i Muska, da. Aha. Da, mislim da to neće biti, kako se kaže, forever, jel? A što se tiče tih prvih poteza, mene zapravo više zanima kako će, jer on daje neke nevjerojatne pa i skandalozne izjave, ovo oko Gaze, da će pretvoriti to u rivijeru i tako.
Ali pustimo se to, ja čekam sada za prvu tu procjenu Trumpovog mandata, pa evo, to me pitajte onda. Čekam zapravo prve te njegove poteze i hoće li zaista se otvoriti vrata za mogućnost zaustavljanja rata u Ukrajini. To čekam. Mislite da može? Pa on najavljuje da da. Ja naime mislim da je to nužno. Ja naime mislim da taj rat treba zaustaviti. Ja mislim da je ta patnja Ukrajinaca apsolutno prevelika. Govorim iz iskustva Domovinskog rata. Znači, činjenica da je to je postao, znači trećina države je bila okupirana, govorim o Hrvatskoj, ja? A infrastruktura razrušena, mnogo poginulih, mnogo ranjenih, neizvjesnosti i onda se predsjednik Tuđman odlučio, sjećate se, na ono što se zvalo mirna reintegracija, znači da stane rat i da na to okupirano područje dođe UNTAES, znači snage Ujedinjenih naroda, i da krenu pregovori kako to vratiti mirnim putem. Ja se sjećam, ja sam još bila novinarka, užasno puno loših reakcija ljudi koji su rekli ne, mi smo u međuvremenu ojačali vojno, idemo to vojno riješiti. A i sjećam se predsjednika Tuđmana, zato sam ja pristala ući u politiku kad me on zvao, ne, ja ne želim više ni jednog poginulog, ne, ništa, idemo mirno. Tako da, dakle, bitno je rat zaustaviti. Bitno je rat zaustaviti jer i kad jednom rat stane i kad jednom dođe mir u Ukrajinu, treba će godine i godine za obnoviti tu zemlju. Znate, to je mukotrpan posao. A žrtve nitko neće vratiti. Со сето искуство што го имате политичко, мислите ли дека Македонија ќе стане тендент членка на Европската унија? Hoće li postati to? Jest. Pa ja se nadam. Ja se nadam. Evo i sad i vama kažem, ako ikome treba neki razgovor o tom hrvatskom putu, o tim detaljima, neću reći pomoć, neću reći savjet, ali nešto... Iskustvo. Vrlo rado. Evo, vrlo rado. Kako da se pregovara? Kako da se pregovara? A da ostaneš gord? Uspravan. Da? Da, uspravan. Возможно je to? Da, može se, naravno. Jer recimo kad sam ja pregovarala sa Slovenijom, odnosno sa Pahorom, oko tog arbitražnog sporazuma koji je trebao riješiti ukupnu, znači ne samo u Piranskom zaljevu, ne samo u Savudrijskoj vali, nego cjelokupno, znači to je manje poznato, to rješava cjelokupnu granicu sa Slovenijom, hrvatsko-slovensku granicu. I kad smo došli do toga da ovo je najbolje što mi možemo dogovoriti, a to je da idemo na taj ad hoc sud, da se onda taj sud odluči i tako dalje, ja sam doživjela strašne napade. Opozicija, crkva, svi su me napali za izdaju Hrvatske, jel? I da sam prodala hrvatski teritorij. Pokazat će se poslije da nisam, ali je to... Dakle, na kraju o potpisivanju tog arbitražnog sporazuma nisam odlučila ja, nego Hrvatski parlament. Dakle, Hrvatski parlament je 2 puta, u 2 navrata meni dao ovlaštenje da to mogu potpisati. Ja? U ime Sabora, u ime parlamenta. Dakle, ne ja, ali svejedno svi napadi su išli na mene. I na mene osobno. Biskupi su me napadali. Dakle, I kako ste izdržali to? Izdržala sam, to vam hoću reći. To je to što piše u knjigu, tu je to. Dakle, političari moraju u trenutku, ako su sigurni da je nešto dobro za državu i narod i za budućnost, a ja sam bila više nego sigurna, preuzeti teret na svoja leđa. I onda dolazimo do toga da je malo političara spremno danas u ovom prostoru Zapadnog Balkana preuzeti osobno rizik i napokon onda izgubiti izbore i biti prognan iz politike. Dobro, to je druga priča, to je moja stranka bivša učinila. Ali ja sam danas više nego ponosna. Ja mogu reći da sam svaki dan sve ponosnija što smo članica Europske unije, jer vidite, i u borbi protiv korupcije mi imamo taj EPO, taj sud koji je evropski, koji je isto nadležan za progon korupcije, među ostalim i u Hrvatskoj. Jel?
Novac koji smo u međuvremenu mi kao država dobili, mogli povući je nemjerljiv. Recimo u vrijeme potresa a i zagrebačkog i ovog drugog na ovom drugom području blizu Zagreba, to su nepovratna sredstva za obnovu. Znate, to mi smo dobili pa onda te potpore u vrijeme COVID krize i tako dalje i tako dalje. Dakle, benefiti članstva u Europskoj uniji su ogromni i za sada nema bolje asocijacije. A zašto vi stvrli od HDZ? Pa evo, zbog svega ovoga o čemu smo pričali do sada. Nisam se uklapala, da. Došlo je novo vodstvo. Došlo je novo vodstvo, radikalnije, puno desnije. To je bilo Karamarko ili Plenković? Je, Karamarko, a to je nastavio i Plenković. Ni njemu se ne dopada, zato što se i dalje su moja stajališta ista, beskompromisna u borbi protiv korupcije, kriminala, protiv koketiranja sa krajnjom desnicom. Mi danas imamo vrlo desnu vladu, znate. Da, ovdje? Da, u Hrvatskoj. Znači HDZ, odnosno Plenković je koalirao sa krajnjom desnicom. Da. Pa vidim to i ovi pevači koji su bili, koji dolazili. Je. I duri je čudna ta nekohabitacija na Milanović i na Plenković. To je sudir nesoodveten za hrvatskата demokracija. Barem nije ne smije naviknati na Da, ali to je postalo nešto što je zabetonirano sad već. A kako to, slično se slučilo i u Makedonija, kako to neko ocenova koje je poveće HDZ? Ili kad su vas izbacili. Kako to ocenuje, na primjer, Plenković, da je on više HDZ nego Kosor? Kako se to ocenuje? Ne znam. Isto je bilo i Kako ocenuješ ti da si ti to morate više, njega pitati. Naime, Plenkovića sam ja upisala u HDZ 2011. I ja sam ga stavila na listu za parlament, za Europski parlament, poslala ga u Europski parlament. I evo, kad je postao predsjednik vlade, više nije htio sa mnom ni kavu popiti, nikad me više nije sreo. Niste se sreli? Ne. On mene apsolutno ignorira. Sa stranica Hrvatske demokratske zajednice, znači stranke u kojoj sam ja bila zamjenica predsjednika, potpredsjednica stranke i predsjednica stranke, je izbrisano svaki podatak, svi podaci o meni. Evo, kad završimo razgovor, pronađite na internetu HDZ, utipkajte pojam Jadranka Kosor, odgovorit će vam, pretraga nije dala rezultata. Može da briše one koliko hoće, ali na drugo mjesto stoji ti fakte koji kako je. Što je ono što danas me pravi sretna? Što me pravi sretnom? Da. Što je ono što danas vas pravi sretna? Pa evo razgovor s vama, na primjer. Drago mi je. Jako moram vas pohvaliti. Jako ste se lijepo pripremili i baš mi je ugodno s vama razgovarati. Pa veseli me, da, pa i to što ponekad me pozovu da nešto komentiram. Naime, o politici. A mene ta strast nije napustila, nažalost. Znate, to je, vjerojatno vidite iz načina na koji govorimo o politici, odmah živnem. Da. Da. A to je i nagrada i pokora. Jer bih voljela da me manje zanima politika. Veseli me moj unuk, beskrajno. To je jedan prekrasan dečko, ima sada 9 godina. Divan za razgovor, pametan, obrazovan. 9 godina? 9 godina, da. Bravo, da je živ i zdrav. Veseli me moj sin, naravno, koji je najobrazovanija osoba koju poznajem. Naravno, svatko hvali svoju djecu, svoje sinove. Veseli me čitati. Veselim se pisanju opet. Pišem novu knjigu. To bi možda će biti... Da. Sad je premijerka, pa kraljica šta dolazi... Da, sad ćemo vidjeti kako će se ova zvati, još nema ime. Kralj vjerovatno teško. Tako? Osven ako nije za unuk. Ne. Vidjet ćemo. Uglavnom, pišem i imam tu strast za pisanjem.
I veseli me male stvari, vesele me te kave sa nekim dragim ljudima, razgovori. Veseli me kad sam doma gledati filmove dobre, volim akcijske filmove. Ne volim ljubavne filmove, volim akcijske filmove, volim kriminalističke filmove. Aha. A knjigi? Knjige, naravno, čitam neprekidno. Teško je pisati ako ne čitate stalno. Znate, da. Veselim, vraćam se nekim starim književnim ljubavima. Evo sad upravo čitam ispočetka sve što mogu naći od Markeza. To njega stvarno jako volim, obožavam. Deli, mene je fatila neka takva manija, onako da se vratim nazad malo. Znate čemu se ja vraćam povremeno, svako malo? Krleži. I onda čitam. Inače sam pročitala manje više još u gimnaziji sve što je Krleža napisao, ali se onda vraćam. Ja obožavam Krležu, iako ga je stvarno nekada teško čitati. Volim čitati sve ove mlade, nove autore hrvatske. Aha. Ove neke hitove svjetske, neke dobitnike Nobelovih nagrada i tako. Uglavnom, vjerujte, sada otkako sam u mirovini, ja sam već dugo u mirovini od 2015. Nevjerojatno kako mi prođe dan. Kako mi prođe dan. Inače, volim kuhati, kuham za svoju obitelj, nekad mi dođu na ručak. Koji je omiljen recept vaš? Svaki dan kuham za sebe. Ima ih puno. Ja kuham ta starinska jela hrvatska koja se vi danas teško mogu jesti. Evo, jučer. Ali neka, ja ih zovem K&K jela, znači jučer sam kuhala recimo sekeli gulaš, ne znam, znate šta je to? Znači, gulaš znam. Sekeli gulaš. Sekeli gulaš. Znači to se dinsta meso, luk i onda se stavi kiseli narezani kupus i onda se još dinsta, crvene paprike i tako, to je jako fino. Uz to njoke, znate šta su njoke? Znam. Ili pire krumpiri, tako. Moj unuk naravno najviše voli lazanje ili je bolonje, špagete bolonje. A špagete carbonaro, to obožava. Ja puno kuham variva finih, juhe, krem od buče, od poriluka i krumpira, od paradajza. Evo. Da. Pisala sam i o jelima. U ovoj drugoj knjizi, da. A, u Kraljica? Da. Ovdje ima i dva braka se pozadi vas. Imate tako? Da, iz drugog braka imam sina, da. I sad je unuk. I sad. Treći brak, kako što sam vidio na nekom intervju, ne. Tako ste rekli ne. Ali sa zaljubljivanje, ne znam, niste rekli kako je bilo to. Da. Pa, mislim, zaljubljivanje je jako širok pojam. Vi se možete zaljubiti u puno stvari. Dakle, tako je. Da. Mama kupila traktora, mama kupila traktora, mama kupila traktora, krajina nina, Armagedonona, mama kupila traktora, mama kupila traktora, mama kupila traktora, krajina nina, Armagedonona. Mama ljubila morona, mama ljubila morona, mama ljubila morona, trajna nina, Armagedonona. Mali podli psihopat, krokodilski psihopat, mama idem u rad. Onaj mali psihopat, mali podli psihopat, krokodilski psihopat, mama idem u rad. Onaj mali psihopat,
Kako ви natjera da se prijavite na šouto, na Kraljica? Zato morate nabaviti knjigu Kraljica, jer sam pisala o tome. Kratko samo, ja ću kupiti sad knjigu. Da, Kako su vas natjerali i kako ste prihvatili, na primjer, onako? Znači, prvi put kad mi je došao producent tog šova, to je šov na RTL-u, znači gdje dolaze poznate osobe, ali su maskirane i pjevaju, i publika mora pogađati o kome se radi, onda publika glasa za onoga za koga hoće da ostane u šovu. I uglavnom 6 mjeseci su me nagovarali. Moj prvi odgovor je bio ne dolazi u obzir. Jeste vi pali s kruške, jeste vi pali s Marsa. Međutim, zahvaljujući i zato vam evo i to potvrđuje tu moju tezu, sve ovisi o ljudima. Ali dobro je izašlo na kraj. Da, zato što radilo se jednom mladom producentu, jako pametnom, jako upornom, jako inteligentnom, koji je onda rekao dobro, gospođo Kosor, ja sam njemu telefonom rekla nemojte se ljutiti, ne dolazi u obzir. Rekao dobro, ali ja vas lijepo molim, ja sam veliki vaš fan, biste li sa mnom popili kavu? I onda sam ja rekla, pa dobro, ajde, možemo popiti kavu. Mi smo popili kavu tamo u mom kvartu i onda je on meni to počeo objašnjavati. Ja sam rekla, nemojte mi objašnjavati, neću. Dobro, možemo li popiti još jednu kavu? Može. Uglavnom, zahvaljujući njegovoj upornosti. Nešto kao Visa Pahor, on s vama sad. Da, ja sam rekla pametne i uporne, inteligentne se mora nagraditi. I onda je to bila, ja sam na kraju pristala, ali onda sam rekla ok, ako budu ispunjeni uvjeti da budem kraljica u tom šovu, da imam prekrasnu haljinu, da svi uvjeti i sve su oni ispunili i na kraju sam pristala. Stigli ste do polufinale, tako? Da, i ja sam jedini, pa nije to bio strah, nego neka strepnja je bila da će biti loše kritike kad se bude saznalo da sam to ja. Nisu bili loši kritike. Ne. Sve kritike su bile odlične. Znači, nitko nije rekao ova je poludila. Nekako može bivša premijerka pjeva. Pa duri u regionu nisu bili loši kritike, čak što više vidite kako se ponaša. I svi su rekli da lijepo pjevam. Da. Da, dobro. Da. A ispod maske bivša premijerka Jadranka Kosor. Kako ste danas uspjeli biti na špici i na probi i ovdje i sve? Zato što sam kraljica. Gospođa Kosor, naистина mi беше драго što imam možnost da razgovaram sa vas isključitelno. Već se nam neverojatna biografija i sve ono što го imate preživljeno i od детството, pa ako sakate i site oni udari, ги izdržavte onaka, jaz nema da kažem maški, tuku izdržali ste ih na nogi. Ženski. Ženski, da. Premijerka, druga je kraljica, pričamo knjigu, nared je treća. Ovo mislim da nema u Makedoniji, tako? Ne znam. Voljela bih da ima. Voljela bih da ima i voljela bih da se prevede na makedonski, zato što mislim da bi se i tamo lijepo čitalo, jer to je knjiga koju svi mogu razumjeti. Tako je. Rekovte дека сега сте во пензија, да сте у мировина. Od 2015. godine. Da li bi se vratili pak vo politika? Nikoš, ne bili nikoš. To mi je najteže pitanje od ovih koji ste mi postavili. Znate šta, mene to nije pustilo, ja bih se zapravo i vratila i ne bih. Naime, ovako ću vam odgovoriti. Zapravo bi, ali zapravo ne bih. Jedno moje ja bi, ali ovo realno ja ne bi. Zato mislim, to je nemoguće. Dobro. Ви благодарам многу што бевте дел од патот до успехот. Мојот пат до успехот ви посакувам многу здравје и многу успех понатаму. Hvala lijepa i hvala na prilici. Благодарам. I sve pozdravljam srdečno u mojoj prekrasnoj, dragoj Sjevernoj Makedoniji. Благодарам.